Kinong yelam bat nong kersan ka UDP na mau palang konsensi ki belapet banlej a jing kersan no ya ka National People Party NPP ha ka jing pen kre ya ka election MLA ka banlong ha ka apnyotrek rompang arhaja arpulai ki lapla ba ki don kinong yelam UDP ki belap tha ki kontraktor ban siu arpersen lada ki kwa kam kontrang habakren ha ka jilang priang buram ya ki sya ka NPP ha mau palang ha ka arpupratrik kulalengkon arhaja arpulai kata ban kersan no iba Kennedy Sikhrem kini kinong yelam ki loong ba ki menteri sarkar ki badai na UDP kimla ban le e kitanan kibala bensyat haki bantrei haka jing sisya la dejit yang akum presiden jongka UDP laj mo siang polling station wadairu utkot jongka estate committee jong ka mo plang UDP circle wadairu utkot jongka election committee jong ka UDP mau plang circle Henry ngan ong yepi baminta nilawan penyesno no cakap parti NPP babalai nimino naka parti UDP kadao kalong kumne don arteli kiskim lane ki project kata kadai hapo tem lengkin katu ka water resources bat kawe gede hawa arisan yang ke jam sidong jongi laj mo siang ka water resources ladang bakala laj mo siang kadai lai kelur ladang bakala hapo tem lengkin kandai khat mriu kelur labtha yangi kinomelam ban thet ya kata ya kita kijing tray Henry ka basio si kalong badaki nong yalam jong ke UDP napo ka konsensi labtha ya ki kontraktor ba laraki kwa ya ka ne ka jingtray kin sio bha ban sio ar persen we kontraktor ka parti ayu ka bakum kata kat ya kinong yalam kat ya kinong kersan ki bakmat habban seo ar persen habau minister jong katai ka water resources udehi nakajo ka parti bat nim banse banye se ye tai ai per ar persen ni habban ai kidon ki parlok jonga hangne ki ban sakhi ye kata bakila det seo ye kata ka ar persen bat ngaru ngala seo ya kata ka ar persen tela dabakum kene ka parti kan sensar ladana kum kene ka parti kan job po mo plang konsi kan job ka jalla bro ka wei ka ka banjia yangi ki patba bat kumju yangi ki nongelam testasi sen ngong ya pi patba ibreu menta ki patmat sa ka parti NPP bat latikna ba ka parti NPP kan wan biang hakabor au nesnem arhajar absal tenaga liang kejonga ngam kuak ban keren sibun ngin sadang ya keren haki rally haki campaign election haki rensan election haki program election ki bandang wan ngimdei bangi yeki breu yeki paralok selengkap ide bangi ide aja jinsania ya kita ke party ke bapakma cakap dong katang kejungi ngalai keren ya kijinge bal kijing sadin jong ne gadong katang kejungi ban sarprestun nang nagadau ila om yang apa ban raden kom ne gane kijing sadin don kam kijingi trailang wan ngin trailang ban hadin kata ngin se pai income penjob ba Kennedy ngin se trai income ban ngin warra ya ka roy kapar jong gane ka mauplang constituency pai ba bi ngimdai ban don kijing singoper haka politics oh hawai tem milak berkesan ni wei ya kawai ke parti andre hawai ke tem milak berkesan ni kawai ni haban pet keno ke parti ke bai singai ke bai don kata ke board banyalam ni juang borobor ngai sengau bayat cerum kenan ki juang borobor bangi kuat sini kuat ban long chief minister no dau breu jong ke khasi jangtiang ya bangi kuat kadongkam bangin pet ya keno ke parti ke badon capacity kabor banyalam itu sorka nomor kata mi haban paikmat ban penjob ya ka parti NPP
But klem artatin haki jini ibarat kejongan. Kisah Preston iton. How line banyalam eka state. Ngai kadon ubli ai yang ramba eka sap. Ya katalen banlong kumunang ilam jong kejelam eka liahi prokuai. Ngai kata kadon kam mi ipai ba pada ban kerjaan, ban support, ban penjob. Ya kiamele jong kena parti kena bangila ban job. Kan bang dan ha parti pi nga semua komit sendiat nomor ba ti ang bagala de kapol banyalam no ya state ipai ba we ngamne bakran bay wala ka parti UDP menin ka tiket yang ngaro ngamno ban kran ya kene isu nama ai batang ya education department ro umpala ka sokar NBA Hakapor baya baha etikam. Kalau ai sa UDP ya ke education department. Penmi madan ikin lingka. Jiklot mano. Bei jiklot jong minister insya. Keno pada ya ke sorka. Haba minister insya uklamuan ra ya kitite ya jindon kam jong kata ke school beper. Haka cabinet meeting kumno ke sorka rio bendekran. Mentara sini apa way the pen jong fi ban pu itu lengkap tapi pi wara dan itu lengkap mana betul kedai nomor kita tahu kinsami beri orang lupa ngalatif bahagane election ke kampanye election kinsa penmigi isu bahasa siap tentang terter ya ke song sub sung sengaja lasanya apa penting dipi dari umla bante lakam tepumno ini alam itu sorta ngai bakal dan sengai ba dan nomor kata-kata dan kami ini Bangin pai, saya kena ke parti NP, ban ai ke jingsanya, ban ni dong ke jingkerman, balam ba ke jing benjok jungi ya kita dia. Klamar tadi New York Minister Daisar Peter Song.